Шампуньдың бағаларын қарағылачы. Шампуньдың бағалары асманның башы. Баш жуғандағы невыгодно болып қалды. Илгери шампунь дегенде біз білчіміз екенбіз. Атыр самын деген бар болчу, нарында шап жүргенде. Атыр самын менен жүгүшүбүз да. Атыр самын, гүл самын. Азыр шампуньга көрүп калбадык, бирок бул шампуньдардын башы май болуп жүрөрсүнчү деп атпайбы. А тем временем у филармонии ведутся тренировки у олимпийской сборной по волейболу. Они готовятся, наверное, к какой-то Опа! Оме! Ну не получилось. Жана биз келгенде биздин жаныбызда глейген жып турганда, ана блин, биздин монда фетилиш менен ушу жыптын фонун бузуп койдук го десек аржап экен э. Ист биздикинде фит, биздин уровендеги машиналар. Ошо. Кандайсың эй?